I ćao ljudi, dobro došli opet u Merge Games, ja sam Miloš. Evo nas ljudi u novom klipu Plants vs Zombies. Ljudi, pre početka videa da vam kažem, imao sam veliki problem jer kada sam snimao Plants vs Zombies jedan gameplay, prešao sam 3 levela. I pre nego što sam trebao da editujem, nisam imao prostora da izeditujem. Ja sam brisao klipove i slučajno sam obrisao taj. I onda sam morao ponovo da napravim drugi account, da dolazim sve do ovde. Tako da eto vam objašnjenje zašto nisam klip snimio skoro, ali počela je škola, ima učenja dosta. Ali dobro. To me ništa ne brine. Treba mi on, znači evo, dobili smo novu biljku u prošlom klipu. Tako da, ok, ove grabulje, imamo 6920 konjica. I da, u ovom klipu ćemo doći do novog levela, što je super. To jest do novog worlda, novi svijet, kako da kažem. Ok, bacamo pečurkicu, ok. U ovom levelu imamo 2 zastave. Što će biti zeznuto, imat ćemo da igramo dosta. Znači malo ću samo da pojačam. I inače ljudi, sutra najverovatnije, možda sutra, možda i preko sutra, ali mislim da će pre sutra, izaći će prvi gameplay na Sony PlayStation 4. Znači snimat ću sa bratom FIFA 18, tako da ću to snimati. Da znate samo. Ok, ovo se 9 sekundi, samo nešto da... Marko, to si ti tu, uplaši me, bojte. Onda da ja tamo da snimam. Dobra, ajde. Evo ga Marko, ljudi, ušao. Nemoj da mi pališ, ništa ne čujem. Ti. Ok, ljudi, postavljam ove biljke. Maro, još ti sljedeći da igraš. Ti nećeš da igraš ništa. To je glupost. O, nije glupo, brate. A ljudi, kada završimo... Osmanji, brate, idem tamo. Evo me ovdje. Ne možem. Ok, ljudi, mislio sam da posle Plants vs Zombiesa 1, ne vjerujem da ću da snimam 2. Znači, posle Plants vs Zombies 1, mislio sam da snimam Neighbors from Hell. To je isto jedna stara igrica, vjerojatno je znate, komšije iz pakla. Tu igricu bi volio da snimam, također prvi i drugi deo. Znači, to mogu da garantujem da ćemo snimati. Ali prvo naravno moramo završiti Plants vs Zombies. Ok, bam, bam. Ok, pauza. Ok ljudi, evo morao sam da stopiram video da smanjim dobar televizor jer se previše bere. Ok, nastavljamo dalje. Uzet ću ovog za potapanje grobova, kako da kažem potapanje, uništavanje. Marko gleda nešto porodične tajne, to sam gledao ja malo pre. Onako zanimljivo. Ok. Znači baš mi se snima ovaj Plants vs Zombies danas. Ali nisam danas mogao, imao sam drugare neke tu. Došli malo da igramo Sony. Prvi put došli kod mene da igramo Sony 4. Već su bili otkad ikad, ali došli danas prvi put da igraju Sony kod mene. I zato nisam klip snimio. Ok, postavit ću ovog ovdje. Tako. Brate, ovi pucaju još iz daljine, a ne mogu da ubiju ove.
Nije normalno. Ok, uvijek ću ga. Da. Ovi su gotovi. Postavimo ovog ovdje, tako. Samo da uništim ove ostale grobove. Smanji malo ili zatvori vrata. Zatvori vrata. Smanji malo, brate. Sve se dere, neće ništa. Eto. Ok, nisam sad pokupio konjice što su bili na podu zbog njega. Bog kad mi smeta. Ok, poslije ću ovog tog. Ok, zlatni. 7040 konjica. Što je baš super. Ok, poslijemo tog tu. Ovi rokaju ove zombije. Ne mogu ništa, ovi zombiji da porade ovdje. Ok. O, ovdje mi ovaj krompir dole. Postavljam ovog za grobove. Ruši, ruši, ruši. Ok. O, tako. A daj, brate, pucaj ga. Dobro je pucava i mali iza. Ok, ubij ga, ubij ga. Ok, postavljam ovog za grob. Kako je ovaj grob? Polu onaj bio cijel. A isti su. Ok, nećete vi meni pojesti moje biljke. Brzo, brzo, brzo bijaj. Vidi. Nije mogao da pojede. A, prva zastava je već prošla, tako da, dobro. Sad moramo ovaj grob da uništimo. Ok, dobro je ovaj puca i dalje. Samo vi pucajte i rokajte. Još jedan ovaj grob. Joj, fuck. Fucking shit. Ubiće mi ovog. Da. Točno sam znao. Ok, štit. Postavim to još jednog tu. Da im sad snaćeš magare jedno. Fuck, 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 fuck. Ubiće mi zombije. Biljke. Ok. Marko, pojaču ono da doske. Ja sam da ne dobijem copyright. Zbog toga, a neće onda sluša ništa. Ok, skupljamo, tako. Ovdje ćemo njega. I ovog ovdje, tako. Nemate šanse, vrat. Pucaj, pucaj, tako. Ok, ovi pucaj ovog sa vratima dole. Ne znam koliko još imaju da ga uništavaju. A valjda još malo. Pošto ne mogu više. Ubijte ih. A ne, zašto sam taj postavio tu? Kad nije ni trebao. Ok, ovaj je bitan ovdje gore. Dobro. Sad da te vidim majmune jedan. O bože. Kog sam hipnotisao? Hipnotisao nogu umjesto ovog. Ok, ovi će. Da pucaju, samo mi treba štit jedan. Daj mi štit, molim te. Joj, sad će ragbista, da. Sad će ragbista, evo ga ragbista. Ok, ljudi. Smanji malo, Ok, vraćamo se u igru. Morao sam da kažem ratu da stopira klip. Jedi njega sad. Mamicu ti tvoju. Evo je ovdje tako. Evo tu jedan orah. Pošto sam da kažem krompir, ali nije.
Ok, koliko snimamo već? 10 minuta. Ok, dobili smo novu biljku, super. Sada, kako se ovo zove? Ice Shroom, jel' tako? Jeste. Za svi koji ne znaju što radi ova biljka. Ok, izvinjavam se. Za svi koji ne znaju šta radi ova biljka. Ok, dobili smo disco zombija. Što je cool, je se tako zove? Dancing zombie. A ovaj se zove football. Ovaj screen door. Ok, za sve koji ne znaju što radi ova biljka. Nju kada postavite, ona zaledi bukvalno sve zombije. Sad ovdje ne znam da li ima ragbista. Zato što hoću da uzmem... Nešto mi ne treba ovdje. Ne treba mi... tako. Možemo da krenemo. Imaju grobove. Dobro sam uzeo njih. Ok, ovo nešto da uništim. Čim obavezno ostavite like na ovom videu. Ako želite da snimim posao Plants vs Zombies sa Neighbors from Hell. Mada iako ne bude like, ja ću to snimiti. Ako bude više od 2 lajka na ovom klipu, baš sramota. Niko da like da baci. Ako bude više od 2 lajka na ovom videu, u stvari ne, ako bude bilo koji like na ovom videu, snimam Neighbors from Hell. U stvari ne morate ni da lajkujte video, ali svejedno ću snimati. Ok, ovdje je dobro, jer ovdje imamo jednu zastavu ukupno. Ok. Bacam tebe. Ovaj bukvalno isto puca metkove kao ovaj mali ovdje. Samo što ovaj puca na daljinu sve. A ovaj mali puca na blizinu. Kada mu se zombi primakne. Ok. Postavljamo još jednog to. Još jednog ovdje. Ok, nisu ni skupi 25. A puno vrede. Ok, evo nastavljam, morao sam da stopiram klip. Ok, štita ćemo stavimo tu. I onda ćemo ovog tu, tako. Sada njih dvojica pucaju. Ok, postavili smo zombije, sve. Sada možemo samo ove za grobove. Ok, tu moraš jedan pred onog za grobove. Ok, ovog će valja ubiti. Da, trebalo bi. Okay. Vidio, ova nam je već... Ok, disco zombi. Ova nam je petorkica već porasla, to sam te da kažem. Neće nanuti tvoju. Glavno je dobijem ovog disco zombija, jer se onda, ja mislim, stvara još njih više. Ovo je običan zombi, samo što pleše i stvara još 4 ova. Ok, ubijanje. Da li da ću probamo ovu novu biljku, a? I da sačekamo posla. Ajde, sačekat ćemo posla. Ok, ovdje mora još jedna ova. Ok, ovaj je još jedan za grobo, njega ću staviti tu. Otko znam, možda mi se stvorio. Da, još, skoro već nismo vidjeli onog sa kantom, nije bio ni u ovom levelu, ni u prošlom. I bolje, što će mi bre. Ok, postavljam još jednog ovdje. Ok, ovi će ovog ubiti. Dobro, porasle su nam sve ove pečurkice. Bacam tebe. I evo je prva zastava. 2 konjica. Sad kad bi stigao da postavim ove za grobove, ali znam da neću stići. Bacam ovaj orah ovdje valnuta. Ok, evo, znao sam. Ok, sad ćemo da isprobamo ovu novu biljku. Da vidimo.
Van, kako dobro. I korisna biljka. Znači zaista je korisna. Samo što se brzo odgleda. Ali dobro. Joj, nama je važno da mi ubijemo ovo. Ovdje što igra. Zašto se ovi grobovi još nisu aktivirali? Mislio sam da će oni da nestanu. Ali izgleda da ne. Okej, ne bre. Srećno što ovaj ne zna da jede kad je gukao tele. I dobili smo novu biljku. Kaj da vidimo kako se zove. Doomshroom. Nisam znao kako se zove, ali znam šta radi. Kada nju postavite... Bre, bežite reklama. Kada nju postavite, ona bukvalno pukne više od onog... od ove cherry bomb. Znači, bukvalno više pukne. Ok, ovdje nemamo rugbistu. Tako da, ovo nam je tim. Jorh. Vodeni nam sad neće ni trebati. Brate, šta ga ovog. Šta ga ovih grobova. Znači, moramo ih baš sve uništiti. Šteta što ne mogu kao Plants vs Zombies 2 da pucaju biljke grobove. Nećeš tu doći. Ne možeš tu, brate. Ajde, daj mi sunce. Bam, tako, konačno. Ok, bacam tebe. Ovo ću da ugasim. Ok, još mi treba 5. Daj mi 5. I ovdje ljudi imaju isto 2 zastave. Tako da ovdje će klip sigurno biti duži. Šta ću, izvinjavam se. Znači odigrat ćemo samo ovaj level. Pa ćemo u sljedećem klipu drugi. Ja čekam da stignem onaj deo da je voda, onda kao na sredini toalet. Da se vratimo na dan ponovo. Ok, evo nastavljamo. Znači, postavljamo ovu biljku ovdje. Toliko sam uzbuđen zbog ovog novog worlda. Ja čekam da snimim sutra prvi gameplay na Sonyu. Biće jako uzbudljivo. Naravno koristit ću facecam od telefona, ali dobro. Ali nije loš kvalitet, verujte mi. Nije onako. Onako nije baš ni loš. Ok, moram ja ovog brzo za grobove. Tako tu da postavim. Da bi imao mjesta ovako. Brzo mi treba štit. Daj mi još jedno moment. Tako. Ok, bacam to tu. Ova dva pucaju. Moramo još jednog ovog za grobove. Pokušat ću da uništim sve grobove. Da bi dobio ove konjice. Što kasnije znate, želim da kupujem u Crazy Dave's shopu. Ok. Bacam tebe tu, tako. Ok, tebe tako. Ok, sada nam treba još jedan ovaj za grobove. Da ga stavimo ovdje. Tu dole. Ne može sada se pokaže. Ali nema veze. Tako. I kad uništim biljku, dobijemo onoliko sunca koliko sam potrošio. To bi bilo stvarno super, ali onda bi bilo lakše. Ne znam što ovo zuji. Ok, bacam još jednog ovog za grobove. Ovdje i tebe. Da nas čuvaš.
I ovog malo, bam, tako. Sad ne možeš ništa da uradiš. Ok, tebe. Uz koje daljine ovaj puca bog te. Ok, samo ovaj da se ne sakrije. Sakrit će se, da. Ali ne veze, bacamo još jednog ovog za grobove. Dobijemo konjice. Želim da mi se na kraju stvori zombija dosta. Ok, pokušat ću sam da probamo ovu Doomshroom biljku. Pečurku. Da vidite šta ona radi. Ok, sad brzo mi treba. Ok, tebe. Bom, brate. Znači, najbolja eksplozivna biljka. Najbolja eksplozivna biljka u kojem su, mada samo su ona i cherry bomb, a da ima i potato mina. Ok, ali, brate, znači kako jedan. Ja sam mislio da udara samo u jedan red više. Ali izgleda da ni, Ovdje nam je kritična, sad tako. Ova dva pucaju. Ne mogu im ništa. Daj mi još jedno sunce. Tako, samo da postavim tebe. Ovaj pogled ga nećeš ubiti. Tako. Bam. Ok. Kako si odjednom spustio? A vidite, ovo mi je glupo što ostaje ova rupa. Sad ja tu ne mogu da postavim biljke. Dobio sam zlato. Sad ja tu ne mogu da postavljam biljke. To mi je malo glupo, ali dobro. Igrica. Ne, uništa se ne. Ajde stavit ću ovoga. Ok, ovog ću da uništim. Postavim tebe ženog. Sad da trojica pucaju. Uništite ga. Sad ne znam da ovdje ima disco zombi, ali mislim da ima. Ok, tebe tu. Ova tri ovdje pucaju. Ok, kupimo sunca. Ne mogu još nite. Ovaj mu skinu glavu odjednom. Ok, postavljam tebe. Brzo. Mislim da ću sada zlatnu dobiti, ali nisam. Ok, bacam tebe još jednog. Super. Fuck. Ok, dobro pucaju. Trebalo bi da unište sve. I posljednji za grobove, molim te, brzo. Ok, super. Nećeš prići više. Mamicu ti tvoj i ovog ovdje. I tebe tu. Ok, sada 4 pucaju. Što je baš ono dobro, ovdje trojica pucaju. Ok, još neću Doomshrooma da stavljam. Imam tačno 8000 konjica. Što je premnogo para. Mislim, nije baš premnogo, ali mnogo je. Ok, sad ćemo da postavimo još jednog Doomshrooma. I trebalo bi da uništimo sve zombije. Pripremite se zombiji. I ovaj klip, boga mi neću da izgrešim. Potrudit ću se da ga ne izgrešim. Moram malo popijem. Ok. Spremni? Moram da ga stavim. Pum, bre, gdje ćeš? Ubio sam sve zombije. What the fuck? Uništi čak i njega. Da stavim ovog.
Ljudi moji, dobili smo pismo. Evo ovaj klip malo duže trajao, dobro? Hello, we would like to visit for a my night snack. How does ice cream and brains solved? Sincerely, the zombies. Ok, ljudi, u sljedećoj epizodi ćemo da igramo, naravno, ovaj deo i još 2 u novom worldu. Tako da to bi bilo to što se tiče ovog videa, da ste uživali. Ako vam se video sviđa, naravno obavezno ga lajkujte i pretplatite se na moj kanal. Pozdrav!